teacher Zdravko, one from Bosnia. Yeah, I'm just here, just trying to make some beats, and I will let it down so that I can just present tomorrow. Yes, thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you. You sing it. Iza Usman Muse je fulani pleme koje vode, znači, vidite, odlaze preko liva da vode krave. Usman iz njihovog plemena pjeva jako dobro, doći će na školovanje u Bihać. Rekao je kad malo bolje vrijeme bude situacija, zaposlit ćemo ga ovdje. Inače jako vrijedan, kriminolog je, policajac je i mam ujedno. Jako dobro moli naše cure, jako dobro moli. Ja ujutro nazovem naše dečke u gradu, oni moli kad idemo, kad krećemo neko. Thank you, Usman Musa, yes, thank you. Može jedan aplauz za Usmana. Alene nastavi sa ovaj film, ovo je moja šefica osiguranja, zove se, šefica moja se zove, sad ću vam reći, ne, nije naše ime, ona ima ime Vera, u stvari, ne, Vera, pravi mi frizure, jako je zgodno. I moja frizura Jelena i Vera se trude da naprave... A Jelena je šef na univerzitetu, za moju kosu. Kaže Vera i Jelena da mi je kosa veoma slaba, jako, i sad stavljam mi pletenice, da. Da, nosio sam one, maskirao sam se, pletenice one, kužite, ko u ratu. African. Dio wants to be African. Yes, Jolina, Vera and me. Is it okay? Sure. Will it look better if we go down? Yeah, go all the way down. Okay. Vera ima 300 naoružanih i uniformiranih security koji čuvaju vas. Hey, Dio. Moj hotel, American Universitet, bazeni, Jolina. Jedino dobro mjesto za odmore na izbore. And club Auren, and nice academic university. Very nice, and the food, and the drink. Beautiful there. How are you, Jolina? Fine, Dio. Ovdje su vam Američkog univerziteta pronalasci iz plemena koji su jako skupi. Gospod Davor nam se pridružio, može jedan aplauz za gospod Davora, gradsko poglavarstvo grada Bihaća. Ujedno bi pozdravio i pozvao na stage, jer je gospod Davor ima malo vremena, možete nam se pridružiti. Gospod Davor, od naših razgovora 4 dana vi ste uspjeli doći poslije onog zavalja i ne znam čega. Ja vas pozdravljam ispred Hrvatskog kulturnog društva Napredak Bihać. Kako znate, mi smo odlučili dodijeliti zahvalnice našem gradu, iako smo svi u problemima i društva i političke strukture, mi ćemo ovim putem pozdraviti naš grad i dati doprinos, dati podršku gradu da izdržimo i opstanemo, ustrajemo u ovim teškim trenucima. Hvala, može još jedan aplauz. Zahvalnica je grada Sarajeva, znači ista kao kod svih nas i svi nosimo ovo. Nadam se da će ovako izgledati naš grad uskoro sa ovako puno lijepih zgrada i gospod Davor, možete nas pozdraviti malo. Gospod Davor je malo bolestan. Naučili, radite. Ništa, evo ja sam samo da uz jednu malu ispriku da upravo sam došao sa Svečane akademije, danas je dan Unsko-Sanskog kantona, pa evo malo se to odužilo i nisam stigao na vrijeme da dođem. Dakle, evo ja bih da vas u ime gradske uprave i grada Bihaća sve skupa pozdravim, nas Bišćane, a goste koji su kod nas, ja im želim ugodan boravak u gradu Bihaću i naravno dobrodošlicu uz nadu da će im grad Bihać ostati u lijepoj uspomeni i da će nam ponovo doći.
Ja prije svega evo želim da vam se zahvalim na pozivu i evo ovoj zahvalnici. Naravno da grad Bihać, to je i obaveza njegova kao lokalne samouprave, da podržava rad svih kulturno-umjetničkih društava, sportskih klubova i tako dalje, sve što donosi prosperitetu i oplemenjuje naše živote, pa naravno i rad Hrvatskog kulturnog društva Napredak, pogotovo jednog društva sa tako bogatom tradicijom, jer evo, ako se ne varam, malo nedostaje da KUD Napredak slavi 120. obljetnicu, dakle jedno kulturno društvo sa veoma velikom tradicijom. Također evo, raduje me i ovaj povod, ovaj putopisno veče. Evo, prije svega zahvaljujem gospodinu Ivaneku koji se odlučio na jedno tako egzotično putovanje u Nigeriju, gdje je briga za svoju sigurnost i bezbjednost jedno sasvim realno i normalno ponašanje u takvim uvjetima. A evo, drago mi je i to što je gospodin Ivanek uz sva ta iskušenja uložio jedan dodatni napor da sve to dokumentuje i da to nesebično podijeli sa nama. Ja ne znam, vjerovatno je projekcija prošla, žao mi je, nadam se da ćete održati obećanje da za mene obezbijedite jednu kopiju primjerak i rado ću pogledati. Žao mi je što nisam to s vama, ali evo ja mogu ostati još određeno vrijeme pa da evo podijelimo ono što još nisam propustio. Evo, hvala vam puno svima i laku noć. Ustrajte u našem gradu kao voditelji našeg grada. Da, oni koji su izabrani, oni odgovaraju za našu sigurnost, odgovaraju za naše druženje i koliko ćemo imati kulture u našem gradu, da. Možemo nastaviti, Alen. Američki univerzitet ima najljepše hotele na svijetu i najskuplji su gosti na Američkom univerzitetu. Ovaj dio snimka tu sami pogledajte, malo možete i pojačati malo. How are you? Hey, fine. Fine. Have a beautiful night and you are sitting at your... Ovdje imam prati sa 100 vojnika, policajaca. Hey, čekaj. Salus. Sanđima. Salus, znači zdravo. Sanđuma, bye. Boko Haram, yes? No. No? No Boko Haram. No bad? No Boko Haram. Okay. Boko Haram sleeping. Oh, and the gift Boko Haram, huh? Oh, honey. Ovaj film inače je problematičan, ovaj dio ovdje je naš boravak, sigurnost, uredi CCC, FBI, CIA, slatki su mladi dečki naoružani u oklopima, onako jako su spremni, a šefovi generali su isto tako blizu mene smješteni, tako da ovo je isto jedan lijepi hotel od španjolskog prijatelja mogu iz Gabriela, predsjednički hotel, da. Ovdje možete probati hranu sa Bliskog istoka. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Julina. Bye. Thanks. Večera je $100, jako skupa, dobra večera. Vozimo se. Hi, Gaio. Hi, Julina. How are you, Julina? Yeah. I'm driving and City Yola and my Julina and me. I'm driving. Just watch the road. Yes. Watch the road. Watch the little girl. Yes. Watch the road. Ovo je najljepša cesta na Nigeriji.
Krateri su na cesti ovakvi, znači krateri, svaki drugi dan se auto kvari, ako se ide na relaciji nekoliko kilometara. Vojne baze, ovdje vam je vojna baza, 23. Okay, divizija. Dale, where are you? Adamova. Ovo je moja kuća, moj tim security, vidite pod prozorom, čuvaju mi prozor. Kad sam krenuo, 2 eksplozivne naprave su mi smjestili pod prozor. Ja. Good evening. James i dečki svi imaju malariju, ne, vojnici Nigerije, znači dečki su bili u Bosni, kontingent, bataljon, oni su vam tamo vladari, generali i policijski časnici, oni su bili kod nas u Binaču. Moj ured, izgleda kao naše gradsko poglavarstvo, gospod Davor, ista boja zida i building, yes. And the feeling and life and my friends in the house, office, food, restaurant. Ovdje su svi pobjegli kad je rat bio prije 5 godina, da. Hey, Dial. Hey, Joyna. How are you? I'm fine. Oh, yes. I see you are driving. You're driving me crazy. Yes, bad side, yeah. Look at how bad the road is. There's your house. Hey, Joyna, a cat, okay. Oh, no, cat dead. Cat je mačka naša, crna mačka, ne? Uginula je jedno, pokušali smo je spasiti, Baby nismo Boko Haram uspjeli. is hiding over there. Oh my goodness. Let's go home. Oh my You have to go fast. Go, go, Oh my go. goodness. Fine. Honey. Imamska sela su inače interesantna, imaju male građevine, džamije, male džamije, jako puno biznisa, jako puno stvari se kupuje i prodaje i veliki vjernici su, to mi se najviše sviđa, jer su časni. Kralja Lamida prste tjera negativnu energiju, ljudi blizu. Kralj Adamo je Lamido, ne? Jedan dio ove priče je stvarno strašan. Ta malarija, dečki u security su bez novaca, zarađuju teško novac. Malarija vlada. Ovo su moji tjelohranitelji iz plemena, znači iz baptističke crkve, katoličke crkve, fulani plemena, islamskih hauza, znači to su dečki jako časni i pošteni i imaju svi po 10-20 djece, najviše, tako da, ja ću zamoliti na produkciju fotografija, ima još jedan video, jedno islamsko selo. Djecu meni zovu, daju, puno djece tu je. Napisalo je u novinama prezident Dajo, kao Tito nešto. Dobro, nije loša ideja, ne? Dobiti ime, ne? Vidite, ovo pleme je interesantno. Oni su najveći vjernici i najopasniji su. Fulani pleme ima svoju tradiciju Nigerije, tu im je i predsjednik. Mi smo tom plemenu kupili velikog bijelog jarca i nahranili čitavu obitelj. Puno djece se, puno ljudi došli jer su gladni tu. Mi smo pozdravili djecu, kupili smo im puno kandid bombone, napravili meksički onaj filmić sa onim balonom. Kak se zove onaj, zaboravio se, ne mogu sve ni zapamtiti, ne. Tako da je, to večer smo proveli. Poslije tog sam saznao da su se potrovali vodom svi i strašne bolesti tamo su strašne bolesti. To ne smijete ni gledati, ne smijete ni pomisliti da gledate to. Tako. Ali ne može produkcija još fotografija.
pitanje ljudi zaslužni za rad kulturnog društva ovdje. Kako znate, predsjednik Topić, izborna skupština je 6. Ja također ću biti da li nazočan ili ću biti u uredu u Vancouveru, elektronskom poštom mogu glasovati uvijek, ne. Tako da napredak nastavlja radom, 50 predsjednika, 50 ureda, jedan je predsjednik, ali sticajem okolnosti, tako mora se uvijek tražiti riba u poslu, job, work, tako da je to nešto. Ova fotografija je napravljena u studiju blizu supruge Atiku Abu Bakra, šefa najbogatijeg čovjeka, mislim jednog od najbogatijih ljudi na svijetu. Ovaj dio, ova druga fotografija, Ataturk, Istanbul. Tu sam jednom prilikom, u stvari ovdje, prije godinu dana, gdje upoznao ured gospodina predsjednika Turske, koji je jako skroman čovjek i sasvim normalan čovjek. Ovdje su svi bili na njegovom kabinetu, tako da sam ja i u Turskoj na aerodromu jako sigurno se osjećao. Njegovi vojnici su tu 11 minuta djelovali prije nego je atentat izvršen na Recepa Erdogana, znači turskog predsjednika prije par godina. Ne? Kako znate, katedrale, katolici u Nigeriji, islamisti, 200 ljudi, 200 milijuna ljudi, nema svađa. Znači, ako dva plemena se zadate se iz razloga što krave pojedu hranu, garden, vrt, pojedu hranu u takvoj neimaštini, gdje je crna zemlja, da sve spaljeno, ne, tu dođe do sukoba. Inače, političkih manira, jedan general vlada i sve je okej. Svi traže hranu, svi traže, znači, bijelce da ih opeljuše, ne, kužite ih. Tako da je to malo problematično. Ali ne, što je s produkcijom fotografije? Ja? Ovaj instrument je nađen u jednoj kući, glinenoj, bio je u šatoru, ima svoj naziv, nešto slično kao meksički kočimil, koji se izgovara sa kočkom, tako nešto, kočkom. Ja, ima 5 struna, 5 struna, vidite. Meni ga je Muhamed prodao za $100. Za $100, stari 200 godina. Ja. Također, Muhamed je jedan gospon koji je prijatelj od Muhameda Buharija, generala, čovjek kojem smo mi dali novac da kupili smo mu zemlju na teritoriju Boko Harama, znači u 3 pokrajine, 3 države. Gospon je našao iskopinu dijamanata tamo i pripremio meni kilogram tih dijamanata da ja to donesem ovdje u Bosnu. Ne? Ja sam rekao, Gospod, ja vam vjerujem da je to, ali ja vam to ne mogu prošvercati. Ja prvi put letim avionom, ne. Kužite, on je mene htio počastiti onak, ali sam ja njemu pripremio lovu i kad je on vidio dolare, on je meni rekao, ja imam toga koliko ti hoćeš. Ima 21 dijete. 21 dijete ima, znači. Strašan. Ne znam da li ste ikad vidjeli rubine, safire, ne? Mi ovdje imamo hoteli, safir se zove hoteli, ali tako. Sad ću vam pokazati jedan malo veći primjerak od 10-15 tisuća novčanica. Evo, tu je i prsten kraja Nigerije. Ovaj prsten čuva ljude oko čovjeka koji ga nosi, znači, tjera od njega svu negativnu energiju, nosi ga Lamido, znači, nosi ga kralj Nigerije. Prsten je inače napravljen od čistog srebra. Ja kad putujem sa generalom Buharijem ili kad idem kraljevima, ovak sjedim na prozoru, držim ovak ruku da me prepoznaju, jer vide da je bijelac, ne. I kad nosim kraljev prsten, onda znaju, inače bi me pojeli, ne. Možda sam im sladak, onak, ovaj ti ohranitelj moj rekao da imam lijepu frizuru, onak, stvarno, kužite. Tako da, svašta nešto, ne. Da. Evo, ovo je članak što je Samir Tulić objavio, piše predsjednik u Napretka, oni su to shvatili da je predsjednik države došao njima u posjeti, pa sam imao problema, čita protokol, kužite. Fotografija Američkog univerziteta. Ovo su uredi